Kristina, ajmo za početak jedno lakše pitanje. Ajde. Kako si uopće odlučila postati agentica za nekretnine? To nije baš bila laka odluka. Razgovarali smo s Kristinom Matušić, agenticom za nekretnine u Opereti. Kako se odlučila baš za ovu karijeru i kakav je to posao uopće, otkrite u nastavku. Dugo se u meni nekako ta želja rađala, ali nisam se nikako mogla odlučiti na taj korak jer mi to bio dosta veliki korak u životu. Željela sam raditi s ljudima, željela sam proučavati nekretnine, baviti se tim poslom. Ali evo iz nekakvog straha koji svi mi zapravo ljudi u sebi imamo, straha od nepoznatog, nisam se mogla baš lako odlučiti. I onda kroz godine ta nekakva želja sazrela i evo, zažmirila sam i skočila. Je li tvoj posao bio sličan prodaj ili šta si radila prije? Zapravo ne. Radila sam u uredu u jednoj firmi gdje sam zapravo puno naučila o komunikaciji s ljudima. Jako puno o administraciji, tako da sam imala super podlogu jednu za ovaj posao. Zašto baš Opereta, a ne neka druga agencija ili zašto nisi svoju agenciju možda otvorila ili? Da, moram priznati da nisam ni trenutka dvojila oko jedne druge agencije. Nekako mi je od uvijek bila Opereta. Htjela sam iza sebe jednu sigurnu firmu koja ima iza sebe jedan ugled, utjecaj, duži staž, tvrtku koja se bavi edukacijom svojih djelatnika. To mi baš sve bilo dosta važno. Tako da nisam ni trenutka dvojila, Opereta je bila jedini izbor. Kako izgleda u Opereti, kakva je radna atmosfera tamo? Super. Znači mi smo super tim, pomažemo si, složni smo. Ima naravno kao i u svakom poslu uspona i padova. Ako sam taj dan loše, uvijek će neko od kolega malo dati motivacije, ohrabriti i tako dalje. Nije se nikad dogodilo da recimo ne nađemo zamjenu za neki teren. U slučaju da ga ja ne mogu obaviti, uvijek ćemo si pomoći među sobom, uvijek će neko umjesto mene otići. Tako da super smo tim, odlično se slažemo, podupiremo se, super. Koje osobine ili karakteristike mora imati osoba da bi bila dobar agent? Sad, nije baš jednostavno pitanje, dosta je tu faktora koje bi trebala zapravo ta osoba zadovoljiti. Prvenstveno, treba voljeti rad s ljudima, slušati ljude, znači slušati onoga tko nam priča, što želi, kakve su njegove potrebe. Osoba svakako treba biti dosljedna, znači držati se onoga što je rekla. Odmah si mi dala i odgovor koja je razlika između, jako je puno agencija, jako puno je agenata i agentica, razlika između dobrog agenta i top agenta. Koja je onda razlika? Da, fokusiranost je jako važna. Jako važna jer je tu puno distrakcija. Sad, trebali bi se držati znači, svog nekakvog plana. Važna je dosljednost koju sam već spomenula, stručnost, i ono što možda će zvučati kao klišej, ali stvarno treba voljeti taj posao. Velika je razlika kad ga neko odrađuje i kad ga neko radi jer stvarno to voli. Jer ja volim pričati s kupcem, jer volim popiti kavu, jer volim čuti što on želi i aha, naći mu stan. Super, našla sam za vas stan. Evo, to je znači ono što diferencira zapravo agenta od po meni vrhunskog agenta, da. Koliko si dugo već u Opereti? Evo, sad sam 2 godine. 2 godine. Kakav je bio osjećaj prodati svoju prvu nekretninu? Znači, to se sjećam kod da se dogodilo jučer. Bilo je vrijeme Božića, kod nas u firmi je bio Djeda Mraz, dijelio je poklone za djecu djelatnika. Ja sam uletila u firmu sa svojim prvim potpisanim predugovorom. Znači ono, sreća. Plus, još mi je nekako bilo veće zadovoljstvo jer su ti kupci bili toliko sretni. Nakon dugo vremena su našli ono što su tražili. Kako izgleda tvoj radni dan i onda slobodno vrijeme? Radni dan svako jutro u principu započnem otprilike na isti način. Pripremam se za sastanak, nakon toga obavljam telefonske pozive, šaljem mailove, dogovaram sastanke za popodne, prezentacije stanova, komunikacije s klijentima, s prodavateljima, kupcima. Jel ljudi onda, kupci, obično gledaju stanove
poslije 4, ajmo reći, poslije radnog vremena? Pa više da, više gledaju stanove popodne, zato što nakon radnog vremena su opušteni, imaju više vremena i onda se može na miru pogledati. A to znači da onda moraš raditi do 8 sati na večer, pa 9? Ponekad da, s tim da nije problem, samo se treba organizirati drugčiji dan. Sve se može, sve se stigne. Gdje onda uklopiš svoje slobodno vrijeme? I šta radiš uopće u slobodno vrijeme? Slobodno? Znači imam 2 ljubavi, jedno je ples i jedno je trčanje. Ples sam malo, moram priznati, zanemarala u zadnje vrijeme, posvetila sam se trčanju, trčim aktivno, idem na utrke, trailam. Što bi savjetovala kupcima, to jest klijentima koji sad trenutno traže stan? Pa ako ćemo krenuti od nekakvog možda emocionalnog dijela, svakako bi savjetovala da poslušaju onaj naš unutarnji instinkt, unutarnji glas koji nam najčešće kaže da li je nešto za nas ili ne. E sad, tu nas često poljuljaju neki vanjski utjecaj i ne odreagiramo i ne kupimo zapravo nekretninu koja je za nas. Svakako bih preporučila da ne propuštaju onda takve prilike, jer pitanje kad će nam opet neka nova prilika doći. Da, ljudi obično, koliko ja ovak znam, gađaju neku najnižu cijenu na tržištu, a zapravo uopće pitanje koja je to najniža cijena? Pitanje koja je najniža cijena. Znači, tržište nije ravna crta. Tržište pada i raste, naravno. Dobro, Kristina, ništa, hvala ti na razgovor, hvala ti na intervju. Tebi želim jako puno prodaja. Hvala. I eto, sretno. Hvala ti, Martin.